Летом 1987 года произошли так называемые московские события – многочисленные акции протеста крымских татар, ставшие важным толчком к массовому возвращению крымских татар на родину. С конца июня крымские татары со всего Союза направились в Москву с единой целью – требовать восстановления своих прав. Перестройка e'lon çok tekshir oldu. Bütün Kırım Tatarları yaşagan yerlerde toplaşуулар olup keçip, vekiller hazırlanıp başladılar Moskvaga. Ama biz Moskvaga kelgen son ele anladık. Baştaki dayın приемный КПСС'te oturup beklesek cevaplarını neticesi çıkmaz deyip ele aktif hareketler yapmaya karar aldık da. Больше месяца демонстранты проводили митинги, собрания, день и ночь, не покидая площади Москвы. Демонстрации крымских татар в Москве летом 1987-го стали первой в истории СССР столь массовой акцией протеста. Они объединили крымских татар разных возрастов. O zaman insanlar, bilesiz, o kadar temiz yürekten davranaydılar. Eğer ki sabah toplanamız biz КПСС'nin приемный kabul etken yerin yanında. Herkes bana da vazife beriniz, bana da vazife beriniz. Benim vazifem edi, men Moskvaga kelgen vatandaşlarımı kaydeteydim defterçikке. Kim ne vakit geldi, kaydan geldi ve ne vakit kayıttı evine. En çok o zaman Krasnodar ülke tarafından geldiler. En çok adamlar Kırım'dan var ediler. Ukrayna'dan, Xerson, Genическ taraftan, Alexeyevka'dan, Uzbekistan'dan. Cengi iştirakçıları var idi, veteranlar, kart adamlar, ular bütün ömür milli harekette iştirak etken adamlar var idi. Gençler çok idi. Erpisi bir ay devamında eşitmeselerde keldi. Aytayық 8-10 kun kimin ne kadar imkanı var kalıp kaytkan soylar oldu. Uların yerine daha ziyade başkaları gelediler. Ele toplumdan 1000 adamdan ziyade Kızıl Meydan'da biz nümayiş yapkan vaxtlarımızda oldu. İyulun sonuna yakın olgan nümayişlarımız devamlı olaydı. Aytayıq 24 saat olganı bile olgan edi. Devamlı vaxtda ele balaban neticesi oldu. На площади в Москве в то лето было и немало женщин, бесстрашие которых до сих пор вспоминают участники событий. Birkaç kadın var idi, 5 aylık, 9 aylık ballarla. Kadın bir seferi yandı yüreklerinde. Şimdiki zamanda benim tasavvur etemeyim. Öyle birkaç aylık balanın barar da bir yerde talapların hakkını talap eder. Ama o zaman ne pampers var ne bir şey eskilerini Kızıl Meydan zincirlerine asıp anda kurutaydılar. Bizim oğumuzda şunçuk albomun bir sayfasında 1987 senesi olgan vakiyeler aks ettiriyor. İyun-İyül aylarında biz çok miktarda bulup, çokçuluk olup Moskvaga toplandık. Biz Kırım Tatar milleti. Benim yanımda da 9 yaşında oğlum, en küçükeni oğlum. Son başladılar darkalmaya kalk çünkü kovalaylar, tutalar. Ben Kurski vokzalga gelsem, daha bilet kasasına barmadım. 3 tane bulup beni orap aldılar. Ваши документы деп. Демонстрации крымских татар носили мирный характер. Среди присутствующих обсуждались вопросы дисциплины на случай провокаций со стороны властей. На акции приглашались журналисты, в том числе было немало иностранных корреспондентов. Bizim hareketimiz hiçbir vakit böyle kullanılmaydı. Gerek olsa bir aksiya olacak olsa şu kelgen adamlardan birkaç tanesini saylap sen o izlen jurnallar sen buna yollap haber etiledi. Böyle şey olacak yarın keliniz deyip jurnalistler kelediler. Atel biz kıdırmaydık. Bizlerini ak hukuk hareketinin adamları mesela Lavut Aleksandr Pavlovich. Onun 3 odalı kvartirasında özleri de yaşaydı, bizler de 7 adam yaşaydık. За всеми участниками московских событий следили правоохранительные органы. Başta koredik, artımızdan yürüyeler, kanda biz gidemiz, kanda yaşayımız, kanda gece kalamız, sabah kelgende. Herkes birbirimizle laf etkende herkesin ardından birkaç adam
жүреді. Мен уақыт шашқан едім, о қадар КГБшниклерім, кімлер олар, студентлерім, агентлерім, о қадар олғанларыны ақылмы жына келмез еді. Ама соңына бұл сообщение тас шыққан соң, Громыкамен көрішкенден соң, олар башладылар басқа етмеге. Elbette bizler gençler anlamaydık ne kadar ciddi mesele anda. Men kuvanam, Moskvaga varacağım, aklarımızın talep edeceğim. Ama bir batalağa var edi, o da Milli Hareket'nin iştirakçısı. O vakit geldi, manlayma öpüp, kızım özüne mi kayıt ol dedi. Bilesiz, o Moskva vakayalardan son bilmeyeyim, 15-20 çift oldu. Anda tanış oldular. Endi gönüller bir olgan son, evlerine kaytkan son, evlengen aileler var. Hatta bizim ailemiz de öyle ailelerden birisi. 23 июля 1987 года было передано сообщение ТАСС, в котором фактически повторялись клеветнические обвинения в предательстве крымских татар. Оправдывалась депортация. После публикации этого сообщения крымским татарам стало понятно: высшее руководство СССР не заинтересовано в решении крымско-татарского вопроса. Демонстрации стали более активными, как и сопротивление правоохранительных органов. Сообщение ТАСС çıkkan son Tamandan kolonalar, машиналар келеді. Мотоциклмен, Новоалексеевкадан мотоциклмен колона келеді. Elbet ular kelген соң biz ularni de kayıt etip olamadık. Çünkü yüzlerle kelediler insanlar. Biz tapışaydık ama endi bizlerine de KGB insanları tutup evге кайтармaya başladılar. Крымские татары добились приема у председателя Президиума Верховного Совета Андрея Громыка, который, правда, тоже не дал конкретных обещаний. Через какое-то время крымских татар стали ловить и насильно отправлять домой. Тогда большинство участников акции решили добровольно покинуть Москву. Hareketimiz Kenne'de doğru bir karar aldı. Аңнаған son bu hükümet bizim meseleni çözmeyecek. Moskva'da başka işimiz yok. Onun için meseleni gerek çözmege Kırım'da. Onun için halkın gerek halk ozu Kırım'a koçmek gerek deyip ele karar alındı. Başlandı. O meselende çalışmaya. Ben belirlesem bu o zamanda en doğru karar buydu. Men şahsimen 87 senesi kuzde endi kelgen edim. Приемлар ондан огыне де олайды, ама баштақы приемларда бізді алдатмаға тырышайдылар. Бір мақсатлары бар еді, Москвадан біздер кітсек те, кележек сефер келгенже, сон қайырдан алдатмаға башларымыз деп, ама бұндан сон о мәселе тоқтады. Чүнки біздің мәселе ең yüksek дәрежеге көтерілді де, бақыл башлады. Московские события стали важным этапом в национальном движении крымских татар. Проблема народа стала известна всему миру, а для самих крымских татар это стало решающим толчком для возвращения домой. Именно после акции протеста 1987 года народ начал массово возвращаться в Крым из мест ссылки, чтобы бороться за свои права уже на родной земле.